شوپینرên dengê Amerîka carek din ji herêmên rêveberiya Xweser li Sûriyê dem baş em bi werene dihêpeyvîneke taybet li gel seroka desteya rêveberiya Meclisa Sûriya Demokratîk Birêz İlham Ehmed. Spas got we ev dem ji bo me veqetand. Em ji êrişa Parîsê dest pê bikin got êrişeke çekdarî li ser navenda Ehmed Kaya çand û hunerê li Parîsê pêk hat sê kesan Kurd jiyana xwe ji dest dan. Hûn vên êrişê di vê demê de hûn çawa dinirxînin. براستی او ایریشک بخمگین بو به ایش بو به تایبت یعنی او ایریش راستی سالوگرا شهادتا سه تگوشرین جن ساکن جانسوز و هر و حوالین وی راستی وی بیرانی نتیه يعني خويا وصا خويا دبا كو كرد حطاه كو ستاتيا وي نوي ناسين لهر دبر هر تم روبروي إيريشانا يعني دو دنياي دا يكم ملتي كو أوقصا هجمار زيادة جديدة 40 مليون إنسان حاليا نها بيستاتيا اعترافك بناصنما وانها تيكرن وأف دولة حكم لكرداد كان ريجيمين وحكم لكرداد كان أوانا هري زيادة كرداد كان هدف خو يك جيجي دولة تركي جبونا في يعني برفرهية في بويري چاوات چی بو کیل پشته دبکی وری اشکره کرن و هر وها بیدا رازندن و هزی کی بیجی پشت وی بویری درباری وان دا جی دبی بریارین گرینگ در بکبنش برکو اف همولاتی فرانسانه یعنی کردن اما همولاتی فرانسانه جیان وان ایرو بوی هدف اگر ملتجی بنجی ایرو باوریا خب فرانسا یکرنه چونه وی داریم جبو ویاجی پاراستنا و مافی وان عدالت جه خو بگره دبید وی واریدا اوک بیکرن یعنی هلوست فرانسا هری راست بید وی واریدا بين سرقف وإيريشن تركيا هون حطانها حطا فيغافي هلوست أمريكا هون شاود نرخينا يعني أمريكا هلوست وان بشتي چند روزه کی ایرشین دولت ترکیه خویات کرد و پر بزلالی يعني باخوانی خوش دان ام زانن ترافیک که دیپلماتیک ناور وانو ترکیه جدی دا چی بوج بکو ایرشان راستینن لیب قناعت ما ایدی مسئله تنی راستاندن ایرشان نینه دبی اف ایرش بین ابداوی کرن یعنی سیاست کمکجی کرن سیاست ایرش سیاست تبلیغی دهندر هرمی دا چی کرن لسر دوسیا سوری افقصا ب دیکتاتوریه دوسا حاکمیت خود چی کرن لدجی وید به امریکا براستی خودی هلوستین هودان پر جدی به و ویا به امریکا را دانستاندن مهنه و ام گفتگو جدیدن یعنی دوی چرچه بدش بکو هلوست حتی في آستیجی بچی هاد قلتنجو وخدنا كي جبو سردانا أمريكاي حتى كشان يعني قالوا آگاهی راست چه دو برنامه ودن لواشنطن ابر بلانك وصا هي يعني پیوستین وصا هنک و هند ها زیادتر رایا گشتی یا امریکا بکه زانستا برفرهی روشا وی داره یعنی ایریش دکیجان چرچوه ده هنه پروبلمین آبورید کیجان چرچوه ده هنه هر وهاد هلی سیاسی دا دوسیا گشتی سیاسی آسوری يعني بتشي وزيت قاربي چار سر کرن دوی وارده يعني هم زيارتك هم جي هفديتن دوی چرچوه ده يبيه كر ام بين سر هالوسطى روسيا جو بيتر دافرين جو تركيا دي بيجا دا ارمانجا ايريشاوي دي او عزمان غريداي سروريا روسيا دي سوريا ده ابراست يانا ادن هالوسطى روسيا وچاواد بين يعني عزمان سوري راسه دست روسيا ده ل باوريا مدى يعني هناك بشكل يجي نافبر روسيا وامريكا ده يعني بتهيبات وقت كشر الجي داعش دست بيبو جبوكو ترافيكا عزماني دها بقوردينه وري بريفا برن بارفكرنك شيبو يعني işte mekanizma ki تنسيق نافبر واندا شيبو العزمان السوري لكدر تشدبه هاي هردو آلية تشدبه وزيادة ترسر سينور يعني روسيا بربسيارة بيوارده
دانوستاندنê mel gel Rusya jî di çerçevekî daîmî tensiqek rojana jî çêdibe ji bo ku van êriş çênebin her wiha bi taybet yani balafirên şer yên keşfê daîmî li ser ezmanê herêmê geriyane û hîn jî ê keşfê hedef dike yani însanan maşîna binesaziya herêmê hedef dike ji bo wê jî Rusya diviya da berpirsyare yani em divî warî de hewl didin ku Rusya jî daha zêde xwedî helwesteke ciddî bê li berember êrişên dewleta Tirkiye. helwesta Şamê yani hûn çawa dinirxîne. Yani Şam rastî va rengê bi divê demê êrişan de helwesteke ciddî me nedît. Yani mesela komek ji leşkerê wan jî hatin hedefkirtin di nav êrişên dewleta Tirkiyeyê de. Fakat yani ji bo malbata sersaxî bile nekir. Yani xuyayê Şam jî di vî warî de heta radeyekê xwe bêdeng dike. Yani êrişek li ser Bakur Rojhilatê Sûrî pêk were wisa xuya dibe ku yani ji bo wana jî pir zêde ne problemeke. û ev xwexepandinek mezin e ji ber ku îro eger dewleta Tirkiye êrişekî dike ne tenê xelkê herêmê hedef dike yan jî em bêjin mekanîzma îdarî a ku li vê derê heye yan jî parastinê êkî heye van dike hedefê xwe plana dewleta Tirkiye a dagirkeriyê pêk tê yani herêman dagir dike û terka wê nake. Ji bo wê jî tê xwastin ji aliyê hikûmeta Sûrî de ya Şamê jî yani zêdetir xwedî helwestên rast bin di mijara serweriyê ku behs dike yani serweriya Sûrî. Em di dosyeya Daişê de wê çi yani ev gef û êrişên Tirkiyeyê heta kîjan radeyê bandorê li ser dosyeya şerê li dijî Daişê dike. Eva êriş zaten direkt ev dosye vê dosyayê hedef dike. Yek mesela di mijara Daişê de danûstandin û mekanîzmeke hevbeş navbera Hêza Sûriya Demokratîk û Hêzê Koalîsyona Navdewletî çîbû. Destek jê re çîbû, alîkarî çîbû, îtirafek qebûlek ji Hêza Sûriya Demokratîk re çîbû. Ev ya li xweşiya Tirkiye naçî. Yani wexta ku van êrîşan li ser herêmê pêktînî yek dixwaze vê mekanîzmayê xirab bike. Dixwaze têkiliya navbera Hêzê Koalîsyon û qesedê de xirab bike. A din ev Daişiyên ku yani dewleta Tirkiye wisa bi temamî xwe spartiye vê dosyayê û tevlîheviya di hundir herêmê de dide çêkirin bi rêya wê mekanîzma xwe dagirkeriyê pêktînî. Wexta ku ev dosya ji destê wê diçe esas amûrên ku bi rêka wê dewleta Tirkiye dagirkeriya xwe pêk bîne vêya jî pê rehetsiz dibe, aciz dibe. Ji bo vê jî dixwaze carekî din vê dosya Daeş bi destê xwe de bigire. Çawa bixwaz bê li gor bercewendiyê xwe bikar bîne. û li ser vê esasî yani zarar gelek dide mijara yani mekanîzma parastin û şerên dijî Daeş. Em bala xwe bidêne di dosyeya vegerandina zarok û jinên Daişê de ji kampa Roj û Holê. Di nîvê duwem yê vê salê de hejmareke mezin ji jin û zarokan hatin vegerandin. Lê behsa girtiyên Daişê bi xwe nabin yên ji derdora pêncî welatî ne hem welatiyên. Mersel pirsa dadgehê gihîştî ku ye yani hûn û têkiliyê we bi Ewropayê re bi Amerîkayê re li ser dadgehkirina çekdarên Daişê yên girtî di girtîgehên Hesedê de. Yani hejmarê Daişiya êk werin dadgehkirin gelek zêde ye. û bi şêwazê ku dihat behskirin yani dadgehke navdewletî çê bibe ev ya jî bi dehê salan zaman dixe. Ji bo wê jî dewlet xwe nadin ber yani bi demek dirêj her dosya yekî mesela werê bi rêvebirin ew qasa zaman ew qasa mesraf lê werê kirin mesela bi warî de xwe nadin ber. Heta dadgeheke herêmî jî di vî warî de gelek guftugû hatin kirin lê heyana hîn encamek jê derneketiye. Di warî vegerandina wan de jî zêde xwedî derketinîne yani heya niha mesela dewletên ê ku dibêjin em çekdara bibin belkî li ser tîliya têne hejmartin. Ê malbatan jî wisanin. Yani hejmara herî zêde Iraqî ne
لقامپا هولیدا لی مکانیزما که نهاد مشینن جبو و گراندن وان مکانیزما که گلک گرانه و اویا براستی بارکی گران چه دیگه یعنی ایرو هر روز دهندره قامپه دا کشتن هنن هر وهاش در و ده هولدان ایرشان لسر قامپه هنن بشیوازه کی مثلا اف وک ماینکه به سروبره چه وقتی بتقه نبلیه تهلیکا وی هر دم هیج بویجی تی خواستن که هین دهاب هشیاری بالداری لسر وی دوسیه به ریکوپیک بینمشان بین ام بگرن پرسین سوریه نابخواه ديالوج يان دانستاندن يعني بحكومتها شامير هنه انتننه وقالوا هادن باندور كرين هجر هبن بنيزيك بوناد نافرا تركيا وسوريا دو يعني حتى قالك داخل يعني شاري تركيا درد كيفن دبيجن سروكي تركيا قارل قال سروكي سوريا بشار الاسد بجيبه يعني هون بينيزيك بوني تشاواد نرخين تش باندور لسر هفديتن نافرا وشامي ذكريه يعني شام براستید و دمین داویدا زیادتر وصا محافظه کار بویه و کشیای هندری خو هیلی دانستاندنه دا گلک بترس گلک به امبیجن به دیکتاتوریت دناوا خدا بریواد چه حتى از وصا بیجم اگر يعني وصفه کوسا جمروف بده روشا رژیمی بلکی وی نشاش به دناوا رژیم دا گروپین ایکو مروف دکاره اصلا مافیا دا بگری دست هاتنه چیکرن و اف روش دست ناده نه چار سریع سیاسی پیش بکوه يعني کسین کو ایرو درد وان پرکوم کرن خوزنگین کرن لسر واش شر کوتی کرن ممکن نینه قبول بکش بوکو چار سری پیش بکنه تجار شر در کتنه اویا گلک روشک گرانه ایکو زیده جی باندور لسر روشا آبوری آجوا کجی دیگه یعنی بسر جزاین کو لسر هاتنه برین رژیم جوینا فایده دگره و زیده تر لسر جوا که دهیلی آبوری در تنگ دیگه يعني روشك بفيشي وزي جوي دانستاندن جي يعني نينن هما اسكارن بيجم نينن بتيبات دواري چار سركرني سياسي ده تشتي هي حمي ميكانيزما كا جبو باراستنيه تشتي مجارن روجانا ايكو بروبلم درد كevin براتيكن يعني ام بين سر خو پیشاندان و داویل السويدا باشوري سوريا دركتن لديجي ريجيمي و ايريشي ناوندك يا رژیم کربون صورت بشار اسد جهات قطاندن و سبیلک جی هات کشتن بالکش بو داخویانی که مسئله درباره ویاد هی هون و مجاری خوپیشاندان باجار نافخوی سوریه لدیجی رژیمه لدورین جیر سروریا رژیم بخوده هون چاوالید نرن يعني ملت سوري دايبات دهرمي رژیم ده براستيد نافا خودت كلا روشك آبوری مثلا بتایبت پشتی که قیمت پری سوری برانبر دلار دکوه روش کریز آبوری گشتی اصلا هری جور و يعني ایدی دنگین که باندکن دبیجن شورشا برچیان بلا دست ببه ایدی درد کون يعني دهریم رژیمی ده وان دنگا درد کون برنگک وکری جواک دکاره خبر بکد کاره رخنه بکد يعني روش کوسا بخورانیه فقط تشتي السويدا چی بو يعني اوجر نرازي بونك خوزایی آجواکی بو فقط شيخ دروزيان يعني ايكو بريجيمي رجلس بيكا احداثان ده اتفاق كربون جاردن او انسيتيف دقرن داس خو وانا بيدنگدك جبه دنکرنه زیادتر یعنی اول واسق نجیده بدنکرنه سرهلدان نراسته دبی یعنی سرهلدان آشتیانه یکو ببی صدم اف رژیم ببینه کو روش نوکو او فهم دکیه یعنی نورماله تشتک تنیه به مکانیزما اولهیه دکارن هر کسی بدنگ بکن دبی رژیم بزن بکران شو صحتاب داوی ناچه وی چاو بزن بویا وقتا کو جواک دنگ خوب که وقتا کو جواک رابی سرپیا جبوه جی تی خواستن دوی وریده یعنی او هیا اف زمین گلک زیده هیا
فقط او مکانیزما اولهیه هر تموانا بێدەنگ دکه ده ترساندن چاوان دشکینه لێ مخالفەتێکە پر زێدە ji vê rejimê re nava herêmê binde kontrola rejimê de derketiye holê heye feqet li bendeyê ku çi wextî îdî تێکلێ وە هەنە بەعالیên navxweyî Sûriyê bi civakên Hacehîr li wê derê bi astek berfireh de têkilî henin û ev krîza aborî a heye rejîm her dem bi qesedê ve girê dide û sankî yani xweser rêveberiya xweser ew e ku sedema vê krîzê derdikeve ji ber ku بناسازiyên ê mewridên ê herêmê hemî ev kontrol dikin û ji bo xwe dibin diziyê dikin û rastî jî ne ev e rastî yanî pehra xelkê Sûrî ji petrolê bê ji genim bê çi bêse derê feqet piştî derê herêmê rejîm çi jê tê îdî rejîm dizane çi jê tê ji bo wê jî dibe yanî gelê Sûrî vêna de newê xapandin û zêdetir di aliyê danûstandina de em vê namê jî her dixwazin bigihînin û car din bê fêmkirin ku mesele nebûye şêwazî û li ser esasî ku em mekanîzma civakî li pêş bixînin danûstandinê me jî berfireh bi civaka Sûrî hemî bajarên Sûrî de henin em gihîştin dawiya vê heypevînê gelekî spas ji bo vê dema we ji bo me veqeta spas Bîner şopîner dengê Amerîka li vê derê em dikêjin dawiya heypevînê heta careke din bimînin di xêr û xweşiyê de